Teman-teman, saya bikin rantai nih. Rantai apa? Warna-warni. Gimana caranya sih? Wow, iya ini. Gimana caranya, Dek? Kan gunting. Terus? Habis itu pakai lem. Kalem. Terus? Itu ini. Apa tuh? Wow. Itu jadi gitu caranya. Selem yang banyak, biar nempel. Baru tempel. Wow. Keren banget ya. Wah. Bisa Dede ya. Wow, Dede Zahra bisa teman-teman. Kita rantai warna-warni, rantainya coba angkat. Iya, keren Dede Zahra ya, hebat. Kita bikin rantai teman-teman. Cekidot.